Intangiriro z'icyumweru nziza kuri mwese mukurikiye Inkwakuzi. Uyu ni umwanya w'amakuru yasohotse mu binyamakuru. Tugiye kuganira, turaza kubabwira ko Kayine Rugaba yafunze ibinyamakuru muri Uganda rwose bikomeye twari tuzi. Turaza kubabwira ko nanone hano mu Rwanda inkiko zabaye ahantu ho guhimanira, ariko perezida urukiko rw'ikirenga hari icyo yabivuzeho. Turaza kubabwira n'inkuru zidasanzwe hirya no hino ku isi. Abantu bakomeje gupfa kubera umutingito, abantu bakomeje gupfa kubera ubushyuhe, hari n'izindi nkuru nyinshi. Wowe icyo usabwa ni ukutava hano ku Nkwakuzi. Reka tuguhe ishusho y'umunsi, tuguhe amakuru yose ukeneye kugira ngo ubashe kuza gutangira icyumweru uzi ukuntu cyifashe. Rwose ibyo nibyo tugiye guhera. Reka duhere kuri iyi nkuru idasanzwe, aho muri Argentine nk'igihugu ihangayikishijwe n'abagabo 13 banze gutanga indezo bajya kureba igikombe cy'isi. Reka duhere kuri iyi nkuru. Argentine yoherereje Leta Zunze Ubumwe za Amerika urutonde rw'abantu 35,000 batagomba kwinjira muri stade, barimo abagabo 13 bataye inshingano z'ingo zabo bakajya kwirebera igikombe cy'isi. Igikombe cy'isi cya 2026 kiri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mexique na Canada kigeze kure, aho amakipe yiteguye neza yamaze kugera mu matsinda agera muri 16. Ayo ma ekipe rero harimo ahabwa amahirwe yo kwegukana iri rushanwa, harimo Argentine yarenze amatsinda nyuma yo gutsinda imikino yose mu itsinda G. Mu gihe iri rushanwa rero ririmbanyije, Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu gihugu muri Argentine yahishuye ko yoherereje urutonde muri igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rugaragaraho abantu 35,000. Muri bo harimo abagabo 13 bataye ingo zabo bakanga kwishyura indezo z'abana babo, ariko bakarenga bakitabira igikombe cy'isi cya 2026 bagiye gufana Argentine. Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu muri Argentine, Alejandra Montioleva, yavuze ko bari gukorana n'inzego zishinzwe umutekano harimo urwo muri Argentine rwa DHS, Department of Homeland Security, n'urwego rw'iperereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, FBI. Ati abataye inshingano zo kwishyura indezo z'abana babo ntabwo bazongera kwemererwa kwinjira muri stade nibaramuka batujuje inshingano zabo. Urutonde rwakozwe muri Gicurasi rwohererezwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbere ya tariki ya 11 Kamena ubwo iri rushanwa ryatangiraga gukina. Ikipe y'igihugu ya Argentine izasubira mu kibuga tariki ya 4 Nyakanga 2026 aho izahura na Cape Verde mu mukino wa 16 uzabera kuri Hard Rock Stadium iri mu mujyi wa Miami muri Leta ya Florida. Iyi ni inkuru idasanzwe kabisa. Abagabo banze gutanga indezo bajya kwirebera igikombe cy'isi ndakoreye. Ibintu ntabwo biba byoroshye hano. Iyo ni inkuru rwose idasanzwe. Inkuru nk'izi ziba ziri hano ku Nkwakuzi, natwe tukazikura ku binyamakuru bigiye bitandukanye. Nyuma yo kuva muri Argentine na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abantu banze gutanga indezo, reka tubabwire ko rwose mu Bufaransa buri gutanga raporo zivuga ko impfu zigera ku 1000 ziyongereye kubera ubushyuhe bukabije. Abashinzwe ubuzima mu Bufaransa bavuze ko kuri iki cyumweru hapfuye abandi bantu bagera ku 1000 ugereranyije n'uko byari byitezwe mu gihe cy'ubushyuhe bukabije bwibasiye igice kinini cy'Uburayi bw'iburengerazuba mu minsi myinshi. Urwego rushinzwe ubuzima rusange rw'Ubufaransa rwagize ruti kuva tariki ya 24 Kamena abantu bagera ku 1000 b'inyongera bapfuye ugereranyije n'impfu zanditswe mu mezi ashize. Uru rwego rwavuze ko uduce twashyizwe mu cyiciro cy'utwibasiwe cyane twahuye n'ubushyuhe bukabije, kandi 85% by'abapfuye akaba ari abantu bari mu myaka 65 kuzamura. Mu bwiyongere bw'impfu bwagaragaye harimo abantu bapfira mu rugo, cyane cyane mu karere ka Île de France kabarizwamo umujyi wa Paris n'inkengero zawo. Itangazo ryashyizwe ahagaragara ryagize riti iri genzura ryibutsa ko hakenewe ingamba z'ubufatanye ku bantu bari mu bwigunge cyangwa bafite irungu rikomeye, ndetse no mu bice by'umujyi cyane. Kuri iki cyumweru rero ubushyuhe bwagabanutse mu Bufaransa nyuma y'iminsi Ubufaransa buri guhura n'ubushyuhe bukabije bwageze no kuri °C 40 mu bice byinshi. Ubushyuhe i Burayi rwose burimo burica abantu. Reka duhite tujya no kuri iyi nkuru yindi. Turi hano muri Afurika. Reka tuze hano muri Afurika tubabwire ko RDC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yareze u Rwanda mu rukiko mpuzamahanga. Rero bikubiye muri icyo kirego RDC yatanze irega u Rwanda. Niba iki bikubiyemo, reka tubabwire ko ubundi nyuma y'intambara zimaze igihe zibera ku rwego rw'umutekano rwa diplomasi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC n'u Rwanda bigiye kongera guhangana, ariko kuri iyi nshuro ko bikazabera mu rukiko mpuzamahanga.
Minisitiri w'ubutabera wa RDC Guillaume Ngefa uri mu ruzinduko Ilahe mu Buholandi yashyikirije urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera ICJ ikirego kirega u Rwanda. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'itangazamakuru ya RDC kuri uyu wa gatanu muri iki cyumweru tuvuyemo tariki ya 26 Kamena rivuga ko Kongo isaba urukiko kwemeza ko u Rwanda rwishe amasezerano mpuzamahanga arimo amasezerano yo gukumira no guhana icyaha cya jenoside, amasezerano yo kurandura ivanguramoko, amasezerano yo kurwanya ivangura rikorerwa abagore, n'amasezerano yo kurwanya iyicarubozo n'ibindi bihano cyangwa ibikorwa by'urugomo bibabaza umuntu. Guverinoma ya RDC ivuga ko mu myaka isaga 30 ishize abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo bakomeje kwicwa, gukorerwa iyicarubozo, gufatwa ku ngufu, kwimurwa ku gahato no kuvangurwa hashingiwe ku bwoko cyangwa igitsina. Nk'uko RDC ibivuga, nyuma ya jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994, ingabo z'u Rwanda ndetse n'imitwe yitwaje intwaro ivuga ko yashyigikiwe cyangwa igenzurwa n'u Rwanda. Izo ngabo zose zagabye ibitero binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga ku butaka bwa Kongo. Kinshasa ivuga ko ibyo bitero byibasiye inkambi z'impunzi, imidugudu n'imijyi yo mu burasirazuba bwa Kongo, bigahitana abantu benshi, bigateza impunzi nyinshi ndetse n'ibindi bibazo bikomeye by'uburenganzira bwa muntu. Guverinoma ya Kongo ikomeza ivuga ko ibyo bikorwa byakomeje no mu ntambara ya mbere n'iya kabiri ya Kongo ndetse no mu yandi makimbirane yitwaje intwaro yakurikiyeho. Ivuga ko u Rwanda rwabikoze binyuze mu ngabo zarwo no mu mitwe yitwaje intwaro irimo AFDL, Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo, RCD, Rassemblement Congolais pour la Démocratie, CNDP, Congrès National pour la Défense du Peuple, na M23 AFC, Mouvement du 23 Mars, Alliance Fleuve Congo. RDC isaba urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera kwemeza ko u Rwanda rufite inshingano mpuzamahanga kuri ibyo birego, rugategeka ko ibyo bikorwa bihagarara, rugatanga ingamba zo kubikumira mu gihe kiri imbere, kandi rugategeka ko Kongo n'abahohotewe bahabwa indishyi hakurikijwe amategeko mpuzamahanga. Kongo iri kuvuga kandi ko iki kirego kigaragaza ubushake bwayo bwo gukemura amakimbirane mu nzira y'amahoro, kubahiriza amategeko mpuzamahanga no kurwanya umuco wo kudahana. Ivuga ko ifitiye icyizere urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera kandi ko ishaka ubutabera ku bahohotewe ndetse n'amahoro arambye ashingiye ku kubazwa inshingano. Muri uruzinduko rw'Irahe, RDC ivuga ko ishaka gukomeza umubano n'inzego mpuzamahanga z'ubutabera no guteza imbere ubutabera bwubahiriza amahame mpuzamahanga. Ibi bibaye mu gihe Kongo ikomeje gushinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa AFC M23. Kinshasa ivuga ko hari raporo nyinshi z'imiryango mpuzamahanga zigaragaza ko mu bice bigenzurwa n'uyu mutwe habaye ihohoterwa rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu, ibyaha by'intambara n'ibindi byaha bikomeye. Iki ni ikirego cyatanzwe, ubu urukiko tuzakomeza kureba amakuru agaragaza niba rwarakiriye iki kirego. Aho ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ibi nyine byabereye Ilahe mu Buholandi, ubwo ni i Burayi. Hanyuma rero reka tujye hano hirya muri Uganda tubabwire ko General Muhoozi yafunze ibitangazamakuru 4 bikomeye muri Uganda. Nyuma y'icyumweru kimwe gusa, umugabo mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba avuze ko agomba gufunga bimwe mu binyamakuru bikorera muri icyo gihugu. Uwo yamaze kubishyira mu bikorwa nyuma yo gufunga bimwe mu byo yari yavuze. Bimwe mu byafunzwe harimo NTV, SPTV, Daily Monitor na The East African byari bisanzwe bikorera i Kampala mu murwa mukuru wa Uganda, nyuma y'uko abasirikare ba leta bafunze ibiro byabyo byitwa NMG. Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 28 Kamena nibwo ibyo bitangazamakuru byatangajwe ko bitakiri gukora nyuma y'itegeko rya General Muhoozi ryabitegekaga gufunga vuba na bwangu, nubwo atigeze atangaza nyirizina icyamuteye kubifunga. Ibiro bya NMG byakoreragamo ibyo bitangazamakuru i Kampala niyo kompanyi ya mbere yafatwaga nk'ikomeye muri Afurika y'Uburasirazuba bitewe n'uko yakoreragamo ibitangazamakuru byinshi kandi bikomeye. Nibije nyuma y'amagambo umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, General Muhoozi yari yatangaje kuri X avuga ko ari ibitangazamakuru yenda gufunga. Ibyo benshi bari bafashe nk'urwenya rwe akunze gutera kenshi. Nubwo atigeze atangaza ikihishe nyuma y'ifungwa ry'ibyo binyamakuru bikomeje kuvugisha benshi muri Afurika, General Muhoozi yavuze ko itegeko ryatumye ibyo binyamakuru bifunga ryasinyweho na Perezida Museveni, ndetse ko ari we uzanatanga irindi ribyemerera gufungura cyangwa se gufunga burundu. Aho ni muri Uganda.
hanyuma reka duhite tubabwire ko tukiri hanze y'u Rwanda, ntabwo twari twaza mu Rwanda, tubabwire ko Irani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byongeye kumishanyaho ibisasu. Amerika yongeye kugaba ibitero kuri Iran nyuma y'uko Perezida Donald Trump ashinje Tehran kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano, avuga ko icyo gihugu cyakoze ubusazi mu kwibasira ubwato butwara imizigo mu nzira ya Hormuz. Ingabo za Amerika ziri mu burasirazuba bwo hagati CENTCOM zatangaje ko zagabye ibitero ku bubiko bwa misile n'indege nto zitagira abapilote no ku birindiro bya radari byo mu nkengero z'inyanja muri Iran. Amerika ivuga ko ibyo bitero byari igisubizo ku gitero cyagabwe ku bwato bw'ubucuruzi bwa kane, aho ubwato bwa MV Ever Lovely bwo muri Singapore bwibasiwe n'indege nto itagira umupilote. Trump yavuze ko Iran yarashe nibura drone enye zigana ku mato yari mu muhora wa Hormuz, imwe ikagonga igice cyo hejuru cy'ubwo bwato, mu gihe izindi 3 zarashwe n'ingabo za Amerika. Yavuze ko ubwato bwabashije gukomeza, ariko ko ibyabaye ari ukurenga ku masezerano no guhagarika imirwano mu buryo bw'ubupfapfa. Iran yo yahakanye ko ariyo yarenze ku masezerano, ivuga ko ubwato bwibasiwe kuko bwakoresheje inzira itemewe mu kunyura muri Hormuz. Umutwe w'ingabo z'impinduramatwara za Iran IRGC washinje Amerika kurenga ku masezerano, avuga ko iki gitero cyayo cyagabwe mu nkengero za Iran hifashishijwe impamvu z'uko hari ubwato bwanyuze mu nzira itemewe. IRGC yatangaje ko nayo yarashe ibirindiro bya gisirikare bya Amerika mu karere, nubwo itatangaje ibisobanuro birambuye. Vice Perezida wa Amerika JD Vance yavuze ko niba Iran ifite ikibazo ku ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano, ishobora gufata telefoni ikabaza, ashimangira ko urugomo ruzasubizwa n'urundi rugomo. Amasezerano y'amahoro yumvikanyweho hagati y'impande zombi ku wa 17 Kamena. Mu nyandiko y'ingingo ya 14 yasabaga ko imirwano ihagarara, Iran ikemera korohereza amato y'ubucuruzi kunyura muri Hormuz nta yandi mafaranga aciwe mu gihe cy'iminsi 60. Aho ni muri Iran. Nyuma y'uko rero Amerika irashe, dore Iran nabiyo ibintu yakoze. Iran yarashe muri Kuwait na Bahrain, yo na Amerika byitana bamwana. Intambara hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran ikomeje gufata indi ntera nyuma y'uko impande zombi zagabanye ibitero bya gisirikare, buri ruhande rushinja urundi kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano. Nk'uko byagaragajwe n'igisirikare cya Amerika gishinzwe ibikorwa byo mu burasirazuba bwo hagati CENTCOM, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye ibitero bishya ku butaka bwa Iran mu rwego rwo kwihorera ku gitero cya drone cyagabwe ku bwato butwara ibicuruzwa bwanditse mu gihugu cya Panama bwibasiwe mu muhora wa Hormuz. CENTCOM ivuga ko yagabye ibitero ku hantu henshi hatandukanye muri Iran igamije gusenya ibikoresho bya gisirikare birimo iby'itumanaho, ubwirinzi bwo mu kirere n'ahabikwa drones byari biherereye mu duce twegereye umuhoro ufatwa nk'inzira ikomeye y'ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli. Ibi bitero byakurikiye igitero cyagabwe ku bwato bwa MT Kiku ku wa 27 Kamena 2026, aho Amerika ivuga ko cyagabwe na drone y'uruhande rwa Iran, ibintu byafashwe nk'icyaha cyo gukomeza guhungabanya ubucuruzi bwo mu nyanja. Mu gusubiza ingabo za Iran zo mu mutwe wa RGC, ukaba ari umutwe w'impinduramatwara muri icyo gihugu, zatangaje ko zagabye ibitero bya misile na drone ku bikorwa remezo bya Amerika biherereye muri Kuwait no muri Bahrain, birimo ibigo bya gisirikare Amerika ikoresha muri ako karere. Ibi bitero byagabwe mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 28 2026. IRGC yavuze ko ibyo bitero byibasiye ibigo birimo Al Salem muri Kuwait ndetse na 5th Naval Fleet Port Salman muri Bahrain. Ivuga ko byangiritse bikomeye. Nyuma y'ibitero, impande zombi zatangaje ko buri ruhande rwarenze ku masezerano yo guhagarika imirwano, buri ruhande rushinja urundi kuba ari rwo rwabaye nyirabayazana. Amakuru yatanzwe n'umwe mu bayobozi ba Amerika avuga ko nta basirikare cyangwa abasivile bahitanywe cyangwa ngo bakomerekere cyane mu bitero byagabwe ku birindiro bya Amerika byo mu burasirazuba bwo hagati. Ibi bibaye mu gihe amasezerano yari yarashyizweho agamije kugabanya ubushyamirane hagati y'impande zombi akomeje kurangwamo n'amakimbirane ndetse n'ibitero bihoraho. Intambara izarangira ite? Ntabwo mbizi. Hanyuma rero mu Bufaransa ndetse na Burkina Faso tubabwire ko ibyo bihugu byombi byahagaritse umubano. Ariko nyuma yo guhagarika umubano nk'uko twabivuze mu byasohotse mu binyamakuru by'ubushize, Ubufaransa noneho nabwo bugiye kwihimura kuri Burkina Faso. Ubutegetsi bw'Ubufaransa nabwo yatangaje ko buri gutekereza ko kwihimura ku cyemezo cya Burkina Faso cyo guca umubano wa diplomasi hagati y'impande zombi. Burkina Faso ku wa 2 Kamena 2026 yatangaje ko yahagaritse umubano n'Ubufaransa, bwari igihugu cyahoze kibukoroniza
nyuma y'imyaka myinshi umubano wabo wifashe nabi bitewe n'ibibazo by'umutekano, ubusugire bw'igihugu n'ibirego by'uko hari ukwivanga kw'amahanga muri icyo gihugu cya Burkina Faso. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'Ubufaransa ku wa 27 Kamena yagize iti Ubufaransa bubabajwe n'iki cyemezo kidafite ishingiro kikerekana icyerekezo giteye impungenge cy'ubutegetsi bwa Burkina Faso. Iyi minisiteri yanibukije Abafaransa bo muri Burkina Faso kwitwararika cyane no kongera imbaraga mu kwirinda. Minisitiri ushinzwe itumanaho muri Burkina Faso Gilbert Ouedraogo yavuze ko iki cyemezo cyatangiye gukurikizwa ku wa gatanu, anashinja Ubufaransa gushyigikira abafite umugambi wo gusenya igihugu n'iterabwoba, ibirego Ubufaransa bwagiye buhakana kenshi. Hanyuma reka tubabwire ko turacyari hanze y'u Rwanda still. Perezida wa Serbia agiye kwegura. Perezida wa Serbia Aleksandar Vučić yatangaje ko agiye kwegura mu byumweru bibiri biri imbere. Mu byumweru bibiri imbere, ntabwo yatangaje umubare, anavuga ko agiye gutegurwa amatora yihuse ya perezida ndetse n'abagize inteko ishinga amategeko. Ibi bivugiye mu kiganiro yagiranye n'abamushyigikiye cyabereye mu murwa mukuru Belgrade. Yagize ati nzaba perezida mu gihe cy'ibyumweru bike biri imbere, ubundi bite negura. Hashize hafi umwaka muri iki gihugu haba imyigaragambyo yo kwamagana ruswa yatangijwe n'abanyeshuri kwira mu gihugu cyose. Vučić yavuze ko azakomeza gufasha ishyaka rye Serbian Progressive Party cyangwa se SNS mu magambo ahinnye mu matora ari imbere, harimo n'ay'inteko ishinga amategeko, nubwo atigeze atangaza neza itariki nyayo azegurira. Yavuze ko nubwo manda ye ya kabiri izarangira muri 2027 azava ku butegetsi mbere y'igihe, nubwo atavuze igihe nyakuri amatora y'umukuru w'igihugu n'igihe inteko ishinga amategeko izaba yasheshwe. Buri gihugu murumva ko kiba gifite ibibazo byacyo kabisa. Aho ni muri Serbia rwose. Hanyuma rero reka tubabwire ko hari inkuru idasanzwe hano rwose. Ku myaka 98 hari umusaza hano ukora pompaje nk'abana bato kabisa. Umusaza witwa Bill Cober w'imyaka 98 utuye mu mujyi wa Woodbridge mu gace ka Suffolk mu Bwongereza, akomeje gutangaza benshi kubera imyitozo ngororamubiri idasanzwe akora buri munsi, aho akora pompaje 40 ku munsi nubwo ageze mu zabukuru cyane. Uyu musaza akora izi pompaje buri munsi akazigabanya mu byiciro bibiri, 20 mu gitondo n'izindi 20 nimugoroba. Ibintu avuga ko bimufasha kugumana imbaraga n'ubuzima bwiza. Cober avuga ko yatangiye gusobanukirwa akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri akuze, aho ashimangira ko gukoresha umubiri we igihe ushoboye aribyo bituma udatakaza ubushobozi, akongeraho ko atifuza gutakaza ubuzima bwiza afite. Uyu musaza kandi akora indi myitozo irimo Pilates ndetse aherutse no kwiga uburyo bwo gukora floor pose, imyitozo isaba ubuhanga n'imbaraga z'umubiri. Nubwo atigeze akora siporo nk'umwuga, Cober avuga ko ubuzima bwe bwari bushingiye ku mirimo y'ingufu yakoraga kuva mu busore bwe, arimo gukorera mu gisirikare, kubaka inzu, gukora mu ruganda ndetse no gutwara bisi itwara abanyeshuri. Avuga ko gukomeza gukora pompaje ari kimwe mu bimufasha guhumeka neza no mu gukomeza kugira imbaraga. Uyu musaza kandi yaherutse kwizihiza isabukuru y'imyaka 98, avuga ko yifuza gukomeza gukora imyitozo kugeza yujuje imyaka 100. Abahanga bo mu Bwongereza bavuga ko gukora imyitozo ngororamubiri buri munsi bifasha kugabanya indwara zitandukanye zirimo iz'umutima, indwara zifata ubwonko ndetse na kanseri, bikanafasha kongera igihe cyo kubaho neza kabisa. Iyi nkuru rero nyisomeye kinka mwakoze nkamukurikiye. Reba uyu musaza pompaje atera, kandi ubwo uracyari umwana wo gukora imyitozo ngororamubiri nk'inkwakuzi kabisa. Tugira ubuzima bwiza, nta mpamvu zo gusaza imburagihe kandi uri muto. Gaho rero reka tubabwire ko muri Venezuela bishwe n'umutingito barenze 400. Umubare w'abantu bamaze gupfa nyuma y'umutingito ukomeye wibasiye Venezuela bageze hejuru y'400, mu gihe ibikorwa byo gushakisha abarokotse bikomeje gukazwa n'inzego z'ubutabazi mu gihugu ndetse no mu mahanga. Umutingito wabaye ku itariki 24 Kamena 2026 wibasiye cyane uturere twa La Guaira n'igice cya Caracas, aho inzu nyinshi zasenyutse. Abayobozi batangaje ko barenga 600 baturutse mu bihugu bitandukanye bakaba baramaze kugera muri Venezuela kugira ngo bafashe mu bikorwa byo gushakisha abapfuye no gutabara abakiri bazima. Mu duce twibasiwe cyane hakomeje kugaragara ibikorwa by'indege za kajugujugu ndetse no mu butabazi. Mu karere ka Carabela, kamwe mu twibasiwe cyane, abaturage benshi bamaze iminsi baryamye mu mihanda kubera gutinya ko inzu basigaye
batuyemo zishobora gusenyuka burundu kubera indi mitingito. Amakuru aho yandika kandi avuga ko benshi baburiwe irengero, aho bamwe mu nzego zitandukanye bavuga ko abagera ku 55,000 bashobora kuba bataraboneka. Bisobanuye ko impfu ziragenda, abantu benshi baragenda bakomeza gupfa kuko hari ababuriwe irengero. Mu gihe cy'ibi byago, ibihugu bitandukanye bikomeje kohereza abatabazi ndetse n'ubutabazi butandukanye, ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zishobora gutanga inkunga zifite agaciro ka miliyoni amagana z'amadolari mu gufasha iki gihugu guhangana n'ingaruka z'ibiza. Abasesenguzi bavuga ko iki kibazo gishobora kugira ingaruka za politike mu gihugu, cyane cyane ku buyobozi buriho, mu gihe igitutu cy'abaturage n'amahanga gikomeje kwiyongera ku buryo ubutabazi bugomba kugera kuri bose vuba. Iki gihugu gikunda kwibasirwa n'imitingito kabisa. Hanyuma muribuka two twigeze kubabwira ko General Muhoozi yafunze ibinyamakuru. Ibi birasa naho bidahagije, reka tubabwire ko General Muhoozi ashaka gufungwa n'umuyobozi wa National Media Group. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kayine Rugaba akomeje kuvugisha benshi nyuma yo gutangaza ko inzego z'umutekano ziri gushakisha umuyobozi mukuru wa National Media Group NMG muri Uganda ariwe Shu Sibirwa, mu gihe ibikorwa by'igitutu ku bitangazamakuru bikomeye muri icyo gihugu bikomeje kwiyongera. Ibi rero byatangajwe nyuma y'uko biriya binyamakuru bifunzwe. Hanyuma yaho akaba hari gushakishwa uriya muyobozi wa NMG. Gusa nubwo ibi byatangajwe na General Muhoozi, kugeza ubu nta rwego na rumwe muri Uganda cyangwa inzego z'umutekano zirimo polisi, UPDF cyangwa komisiyo ishinzwe itangazamakuru ruratangaza impamvu y'ibi bikorwa cyangwa niba hari iperereza ryemewe n'amategeko ryatangiye kuri Shu Sibirwa. Aho ni muri Uganda. Hanyuma reka tubabwire ko dusubiye i Burayi, mu gihugu cy'Ubufaransa abantu 11 baguye mu mpanuka y'indege. Mu Bufaransa abantu 11 bahitanwe n'impanuka y'indege y'abasivile yabereye hafi y'umujyi wa Nancy mu burasirazuba bw'igihugu, mu gace kegereye ikibuga cy'indege cya Tomblain. Ni impanuka yabaye kuri iki cyumweru tariki 28 Kamena 2026. Iyo ndege yari itwaye abantu mu myitozo yo gusimbuka mu kirere, ibyo bita skydiving. Polisi yaho iyo mpanuka yabereye yasabye abaturage kwirinda kwegera aho byabereye, mu gihe inzego z'ubutabazi, abashinzwe kuzimya inkongi n'abaganga nabo bahise boherezwa kugira ngo batange ubutabazi bwihuse. Ubuyobozi bw'akarere ka Meurthe et Moselle bwatangaje ko hafashwe ingamba zihuse zo gukurikirana iby'iyo mpanuka, aho ibikorwa byose byo gutabara n'iperereza byahurijwe hamwe kugira ngo hamenyekane icyateye iyo mpanuka. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu mu Bufaransa nawe yerekeje ahabereye iyo mpanuka kugira ngo akurikirane uko ibikorwa by'ubutabazi n'iperereza bigenda. Iyi mpanuka ikomeje gukorwaho iperereza kugira ngo hamenyekane impamvu nyayo yatumye indege igwa igahitana ubuzima bw'abantu 11 bari bayirimo. Hanyuma rero reka nanone tubabwire ko Uganda igiye gucyura abaturage bayo baba muri Afurika y'Epfo kubera urugomo bakorerwa. Guverinoma ya Uganda yatangaje ko yatangiye gahunda yo gufasha abaturage bayo bifuza kuva muri Afurika y'Epfo bagataha nyuma y'ibikorwa by'urugomo bimaze iminsi byibasira abanyamahanga batuye muri iki gihugu. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri wa 28 Kamena, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'agateganyo wa Uganda Haruna Kosolo Kinyune yavuze ko Minisiteri ayoboye ifatanyije na ambasade ya Uganda muri Afurika y'Epfo yatangiye kwandika abaturage bifuza gutaha, kubashakira ibyangombwa by'ingendo by'igihe gito no gutegura uburyo bazataha mu mutekano. Iyi gahunda yashyizweho rero mu bikorwa hashingiwe ku mabwiriza ya Perezida Museveni agamije kurinda umutekano n'ubuzima bw'abanyarwanda batuye muri Afurika y'Epfo. Yatangaje ko rero kugeza ubu Abanyarwanda 446 bamaze kwiyandikisha kugira ngo bafashwe gutaha, aho Uganda Airlines izabafasha gutaha muri Afurika y'Epfo. Kabisa ibintu bikomeje kugenda nabi cyane ko ababimukira ngo banashyiriweho itariki bagomba kuba bavuye muri kiriya gihugu. Ibintu muri Afurika y'Epfo ntabwo byoroshye ndakurahiye. Hanyuma nanone reka tubabwire ko hano mu Rwanda urukiko ngo si ikibuga cyo guhimaniramo. Mukantaganzwa rero nibyo yavuze. Mukantaganzwa ninde? Ni Mukantaganzwa Domitila, akaba ari perezida w'urukiko rw'ikirenga. Yagaragarije abacamanza ko urukiko atari ikibuga cyo kuhimaniramo kw'ababuranyi basaba kubahisha urwego rw'ubucamanza birinda isubika rya hato na hato
ry'imanza. Ibi yabigarutseho ubwo yaganiraga n'abayobozi b'inkiko mu Rwanda ku wa 26 Kamena 2026. Mukantangazo yagaragaje ko hari aho usanga ababuranyi cyangwa abacamanza basubika imanza bisa naho ari uguhimana. Ati ntabwo urukiko ari ikibuga cyo guhimaniramo kw'ababuranyi. Wowe mucamanza wateguye imanza zawe, wazindutse uje kuziburanisha, ariko urangije uremeye urakoreshejwe, umwavoka araje arasubikishije, ejo bigenje utyo n'ejo bundi bigenje utyo, bibaye rimwe kabiri bibaye ijana. Ntabwo bikunda, nta nubwo bikwiriye. uwo ni Mukantaganzwa, perezida w'urukiko rw'ikirenga. Nanone yagaragaje ko kimwe mu bitera ibi birarane mu nkiko zo mu Rwanda no gusubika imanza bya hato na hato, ibyo byo gusubika imanza biri mu biteza nyine ibirarane mu nkiko, aho usanga hari nawe umucamanza asubika ntandashyireho impamvu zatumye asubika urubanza. Ati hariho aho twarebye ugasanga urukiko rwarasubitse ariko batarashyizeho impamvu, cyangwa ugasanga baranditse gusa ngo ni impamvu z'urukiko. Impamvu z'urukiko ni izihe? Impamvu z'urukiko zibaho zitwa gutyo ni izihe? Niba utarwaye ukaba utagiye mu mahugurwa, ukaba utahamagawe mu nama aha n'aha, izindi mpamvu zatuma umucamanza wateguye urubanza watumije ababuranyi ataburanisha abanyarwanda ni izihe? Mukantaganzwa yagaragaje ko ikibazo gikomeye gishingiye ku kuba hari aho usanga imanza zisubikwa abantu bamaze kugera mu nkiko bakoresheje amatike yabo, bishe imirimo n'ibindi. Asaba abacamanza kubyirinda cyangwa bikajya bimenyeshwa ababuranyi mbere y'igihe. Ati umuntu yaje kuburana yakugeze imbere arangije ngo arasubitse, none se yazanywe n'iki? Wowe wazinduwe n'iki? Naririya subika ndagira ngo ngiye abagenzuzi b'inkiko ko bakurikirana mu buryo bwihariye kandi impamvu zisubika zikaba zumvikana. Ikindi yagaragaje, yavuze ngo mudufashe duha agaciro abanyarwanda kandi natwe twiha agaciro. Urukiko mu rwubahishe, ntabwo rugomba kuba ahantu ababuranyi baza gukinira cyangwa baza guhimanira. Hari umuturage Mukantaganzwa aheruka kwakira wari ufite urubanza mu rukiko rw'ubucuruzi. Icyo gihe urukiko rwari rwasabye ababuranyi gukora, ariko umwavoka umwe amuhamagaye abimubwira ahita amubwira ko amwihannye kandi n'umucamanza arabyemera. Mukantaganzwa ati ubwo se yari kumwemerera kumwihana naje wangeze imbere? Urubanza naruhamagaje mwese muhari. Hari kimwe iyo biri mu nyungu y'uwo muburana nzaruburanisha, ariko niba ari wowe watanze ikirego nzarusiba. Byoroshye gutyo. Naho ubundi ibibazo bimwe na bimwe nitwe tubyiteza. Yasabye rero abayobozi b'inkiko kumva ko urukiko ari ahantu abanyarwanda bagana bashaka guhabwa ubutabera, uburenganzira bwabo bukubahirizwa, bityo ko ushaka gukinisha abacamanza badakwiriye kumuha impamvu. Hanyuma rero reka dusoreze kuri iyi nkuru. Amakuru aba ari menshi, ariko reka dusoreze kuri iyi ivuga ko umugabo w'Inyamasheke akurikiranyweho kwica umwana w'imyaka 4 yakekaga ko atari uwe. Umugabo wo mu karere ka Nyamasheke yatawe muri yombi akekwaho kwica umwana w'imyaka 4 witwa Manzi Success Lionel, yakekaga ko atari uwe. Yabereye mu mudugudu wa Yove, akagari ka Mutongo, murenge wa Cyato, ku wa 27 Kamena 2026. Inyuma yaho saa 12 ku wa 26 Kamena, ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bwari bwahawe amakuru n'umubyeyi wo muri uyu mudugudu avuga ko yabuze umwana w'imyaka 4. Barara ijoro ryose bamushaka gucya bataramubona. Mu gitondo rero abayobozi n'abaturage bakomeje gushakisha uwo mwana bigera saa 7 z'amanywa bataramubona. Saa 7 n'umunota umwe umuturage yahamagaye ubuyobozi avuga ko abana bagiye kureba aho bataze igitoki bakabona umufuka mu nzira y'amazi hagati y'imirima, barebye babonamo umuntu. Hanyuma rero uwo muntu yari uwo mwana. Gitifu w'aho ngaho yavuze ko yihanganishije umuryango wagize ibyago, ariko nanone avuga ko ibyago nk'ibi biba bigomba gukumirwa. Abana bafite andi makuru yafashe mu iperereza muri iki cyaha yayatanga. Uyu mugore n'umugabo basezeranye imbere y'amategeko ndetse bafitanye abana 3. Umwana wa kabiri rero niwe umugabo yavugaga ko atari uwe, ari nawe wabonetse yapfuye. Uyu murambo wajyanywe ku bitaro bya Kibogora gukorerwa isuzuma, naho ukekwaho we afungiye kuri rape. Sugira ngo amakuru ntiyarayo, yarayo rwose. Nizere ko mufashe ishusho y'undi munsi mutangiye kandi muzagira intangiriro z'icyumweru nziza. Muzanagisoze neza, muzabona ibyo mwifuza, nako muzabona ibyo mukeneye, ibyo mwifuza byo biba ari byinshi. Kandi rwose Inkwakuzi tuba duhari kugira ngo tubagezeho amakuru yose muba mukeneye kumenya. Niba uri Inkwakuzi itarakora subscribe, ikora aho hasi, ndaje dukomeze tubane no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Bye murongo.